Arotaki Iyemuto lude radio loeto nepe keda TV East ngisda dauna itutuor otomada kironuda kamanara keda mochir nepe keda da highway Iyemuto itosoma teda kironu Atinen ni Kwana raida anuda itosome lago Samson Kapei loda itolo sai tutuorio na ngisda ikeoni to bale da pone loida itutuoro kano toloso teda kiroto molago ngisda kwa nebuna itebe bene swamaido de buna ngara kina kiroto nada ikamanara kede Arotaki Iyemuto ludo kwa aike unu na kirono uda itunga tetere de pedura we arkoto mapa. We are rolling out a mobile application called Voice Deck to essentially help community reporters do their work easier as we move towards the digitization of work tools and everything. From our initial interactions, we found that some community reporters had to move tens of kilometers to get to the station to write their stories, file them, and because news is volatile, we found that was inefficient. So what we've designed is a tool to help them write their stories, collect them, script them, add audio, and send them to the station without necessarily having to come to the station. The mobile app sits on their Android phone. Samuel Joku lode rai lode polokinita kirono da itolom kai jilili Iyemuto kanuka radio loda itop ngesda ikeoni to balebe. So iwomit bonebe training lo kwanalo epedora tibeben asomeo Arotaki Iyemuto no ngulu no ejase to my bosho no gelegela olwako to mo radio. So iwomit da bonebe Kwana e bet do kwane wadika ka Iyemuto no to radio kada TV East abelara de parne lemuda kwangena itojo kareja utene waila ijana kina tekere ahu mishoiti na aitutoro kana alomuko to mapak na ibecho kina na arai iwanyi jo aitutoro na aitosome technology ala ijukia Iyemuto to no station ebunido kwa na patanikini isoli losa ijukia losa imo Iyemuto kwa kwangena na arai lemu ija itosomo emails idumuye bonebe mamu etiona adumu ni emails konye dona kai diari no simu epando ngintu eni kere jalo si recording ai wanyinjo bonebe dawjo ai jukuna kona swamno neje edita do bibore shalam kitoringo apungin arai erionge ngonan waina kininga chwana hapedor kwanango ai tolomunika Iyemuto oje privacy herengo boni kedanyo eka editor ne sipedori awanyun e story ngonare bonati Iyemuto ngunu etemuni kitingo nara kwane tapatana donne mambo boji wadika akirono epo kwa jar sek erado jabongo no tupite kwa jar akirono swamau na Arotaki Iyemuto ni 5W san H ne to dunta si sana be ponelo ibongo no na jonde kidene ijuka njola poloni kon odaun kwen mambe kon kwa jar sek aya ne raja wadika akira kwa dodo bola poloni ya hotere reun ba amtinu ikote ne dumdo yite ben aswama waikon tono waya lu eyaito sakroni Iyemuto da ito radio nepe keda TV East ngesi kopekwa na itolo sonenete ducha pona itutuoro kana anoda anyu nebe Iyemuto luda ena na kinyo mamada ija asitunga ngesi derasilu itekoro mame idaga siya kotoma kanuka TV East Martinopolo Kotoroti City.